kami kilompa jadi makan mau bakal VPP kapilat ikibrio kibaduk penyelek election ndai tang penyelek election dari masyakri ya kari bekerja ini perkat batang baru spa businessman engineer YS pengemta teter kibar syakri kibar pak ndai dei duk ila bar syakri ya kari bekerja beliau lengba ke voice of the people party nomor kapilat penyelek election kam keting pulut pisang di kadau mengangau ini upaya dengan ilakat adu ngarang dah punya senam karta along kuswat yang lek belah adu kepuan mengarang punya senam emang tu kepuan ngikit doyong hendai tengah sisi tendai sampai pekat mat baleng bakal pipi ngoyok ne kalat wan syakri kari bakal jadi tinggi nama kepilat kuswat konang di pas ikibli kata kari kepala pelong yang ngah bakam tampil mau pindah lai kusnam ngala syakri melap tak kepuan ngi ba dei ban lei nak kamta dong ngikit nong kendong jom kilong kami kiriu kan thai ki kun swat ki kurang ni kebetulan sibun ke skim banyarap kita dan rai nama bakat don kata ka jing tekam ke bang khut nak kena hikmat ke jongi ar ke sam skim ke bang khut nak kalong ka MLS skim nak kalong ka MP skim nak kalong ka MCC skim kam don ke jing tekam ke bang khut indai ka VPP pilai ia ka manifesto bat ki non tekam joka no MNA joka VPP bam sam hab ke skim ya ta penduduk kita kata dekat nongrem bagi pada kiriman besar kiriman petnya akan isi kau. Dia gilai baga hak ni MP election ni, PP kalau ayat dicok dan dia. Kau kepal baga ayat di sini sebenarnya debat kalian. Dia kerja susu PP hak ni election yang mesti kau minta. Atau kita ke PP kadang yok biang, kita kurang atau kan yok triban kata kerja senia kau melong MP election kepala tu. Tapi hak campaign election campaign juga ngalek man cabalik cikisna mah jadi ba arisan ni belum chairman jam election nanti ke markor bila apa dikan mana bangilek cikipat ba kam tak ya mau tak sama kan partikular ke masyarakat ni ong ba nyenra biang yang ke buram jangan masyarakat ke menara ke MP election ke masyarakat kawan baar agak jinjok vote nak live pun di constituency kayo adu arf sana jah terus pak tam ke vote para bangilek cikisnong ni where kipat ba ni ketul kipat ba bakal motorasyan ke baju jasa keren banyak kipuan masyarakat kalau motorasyan kita bilang let's motorasyan sampai sa job election bakal long kemtahi kena hak election MP 4 ni UI bagi pak motorasyan kila kala ke jumut ke perkhat ke jumut kila snutu bahkan ke election dah kepisah kampoi solution dulu bakil jadi job ke badan buram ya itu tariki sukan pak habang let's isnong yang di dewan rak yang kini biar yang buram motorasyan kumbara long ke MP election bak kadang ya isi kita bagi ya nangi BI bagi bak kita dah kata keju kejumut keju perkat ni kendu ikilok kami ikilok teman dikira orang ba yang kumbalong hak MP election gen le ru akan DC election sampai akan sing bayar result kibai kiong upra kaya pher MP bagi MCC election dai ka pher tangga kita kibai le persya yang ni dai upat ba compare kalong kemju ngai kini kibai ba tadi ngakin benjur ya kata mo tang ba kai kebaja motarsan konsesi kalong namar ba kidon kena hikmat pada nak bor di benang tengkai ki skim ki berngam ki ba dari village upra ngin nama skim ba ong sepika jar ngin nek napa ngin sim ki skim napi ta ba kabut ha upra kita kadai ka ba ki ba kan pendek biang nagam takan dekat MDC election ba bangingai kerpat ki baru ko ma pila yo ya ka buram kapol bangi job dekat election MP ngingai